Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bir togandar. Allah subhanahu wa ta'ala har biribizge iki dünyanın en çoğ baylığı olan iman baylığın bergen. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kaysı ayatta imandıulardı bir maktagan bolsa, daro artınan innellezine amanu uşunday adamlar alar iman keltirişet Allah'ın bar bir ekenine, paygambardın paygambar ekenine, ahiret günün bar ekenine dep imandıulardı maktagan ayatlarda ve amirus salihat artınan alar jakşı amaldardı, şariat buyruğan amaldardı, Allah'ın buyruktарын kılışat dep söz artınan uşundaydağı sözler gelgen. Hurmatly bir togan buga akıl жүрgüzüp göre turgan bolsak, uşunday çoğ baylık bir tamak bola turgan bolsa, anın tuzu al amal kılуу, oşo Allah'ın buyruktарын jaşooga çagıldırıp jaşoo degendi bilgizet. Biz ölgönde dagı bul dünyada uşunda ubактылуу жашайт экенбиz. Бардыгыбыз ош топурак астына барат экенбиз. Топурак астына барганда биздин жыйнаган байлыгыбыз калат, заңгыраган үйлөрүбүз калат, ошентип жылтылдатып айдаган машинелерибиз калат, ушу көзүбүздүн карегиндей болгон балдарыбыз артта калат, ата энебиз калат, бир тууган калат, бардык нерсе калат. Биз менен топурак астына бара турган Алла Тааланын сотунун астына бара турган нерсе биздин жакшы кылган амалдарыбыз, жакшы кылган иштерибиз болот. Kur'an-ı Kerim'de dağı man amila salihan fali nafsih, kimdegin bul dünyada jakşı işlerde kılgan bolsa al özünün paydasına kılıptır deyt. Geliңizler hormatly bir togandar, sözübüz başka, işibиz başka bolboylu. Bardığыбыз sözübüzgө işibиz şaykeş kelgen, oşo paygambarыбыз razı bola turganday, Allah Taala razı bolgonday jolda жүрүштү Allah Taala nasip kılsın. Anan Kur'anda dağı Allah subhanahu wa ta'ala dağı oşo çirkeydi misal kılgan, jörgömüş jönünde aytkan, oşo sıyakты alımdardagı çoğ kitepterde adamdarga iman kızmat jolunda bir nerselerdi misal kılıp, adamdardın jürögü açılsın dep misal kılıp, oşo misaldardı жазып ötüşkön. Badi'ul Bayan degen kitepte oşunday bir misal aytılına turmatlı bir togan. İlgeri bir bödönö kuş bolgon eken. Gününe baldarına tamak taşıp gelip, baldarının oğuzuna tamak salıp turgan. Anam bir günü baldarının jөjөлөрүнүн kanatı çıga başlagandan ana yenesi nasihat kılat eken. O baldarım çoğoyduңар, kanatыңар çıgıp attı, çıgıp kaldı. Emi apam kaçan oğuzubuz kalıp gelip tamak salat dep kütpöstön, özüңөр uçup Allah bergen ırıskın ar жерден terip jegile. Jaşoo degen kıyın, kede aç kalasың, kede tok kalasың, beker nersege kızıkpagıla. Bir jerde uşo adamzat degen bir top var, adam degen. Alar silerdi kapkanga türüşürüş üçün uşunday kızıktırat. Bir uşunday yerlerge buğdaylarda, taruularda çaçıp koyot. Janınan suularda kızıp koyot. O jerde beker tamak bar eken dep barıp albagıla. A jerde kapkandar bar, kapkanga düşürüp alat. Anan adam balası silerdi alparıp alıp je şorupa kılıp kaynatıp içip mazzaсын çıgarat. Je bolboso silerdi kapkanga salıp koy ünüңөрdü uğup oşondan kayf alat. Je bolboso silerdi dagı bir bödönölөр menen uruşturup oşonu gelip kumarlanat degen eken. Oşonu uğup bunu min jolu silerge nasihat kalam uşuga jolobogula dep turup nasihatını aytıp jөjөлөрүн uyasынан uçurayt. Jөjөлөрü har жерден tamagın tap, bir gün aç, bir gün tok, Allah'ın rızkısını terip jeyt eken. Bir günü bir jөjө uşinti uçup ketip baratsa, uşunday taruular çaçılgan, suular akkan bir jerde görüp, bayağı apam aytkan jeri uşul okşoyt dep, biro uşu azgırılıp, bir ele eğilip jeyim da ketip kalam dep. Anam beker tamak tattуу görünө turmatlı bir togan gelip bağı bödönö bir çokup jegende uşunday tattуу görünöt eken dagı. 2, 3, 4-üncüsünde barıp turup anam kapkanga düşöt. Kapkanga karmap algan ba bödönönü karmagan adam koluna karmap turganda bödönö uşentip kayrılıp turup adamça süyleyt eken. O adam enemdin sözünü ukpay atıp senin koluna düştüm degende adam taң kalıp eysin adamça süyleysiňbi dep anam biraz süyleşip kalat. Oşol uçurlarda bödönö ayla amaldуу kılıp o adam sen meni karmap aldың, azırıp alıp şorpoma toyosun, bul birinci nerse. Je bolboso meni kapaska salıp koyup ünümdü uğup jatkın gelet kumarlanıp, bul ikincisi. Üçüncüsü je bolboso meni dagı bir bödönölөр menen uruşturup kumarlangın gelip atat. Bul kiçiki nerseni kılbastan men saga 3 nasihat aytayın, oşonu kılbaysyňby? Nakol
Бирок 3 насихат айтыш үчүн биринчи насихатым сен алаканыңды ач, мен учуп чыгып туруп айтам. Экинчи насихатым бактын үстүнө конуп туруп айтам. Үчүнчү насихатым өзүм учуп кетип баратып айтам дегенде, баягы бөдөнөнү кармаган адамча сүйлөгөн бөдөнөгө таң калып, мейли эми деп туруп кой берет экен. Кой бергенде өзүнө келип алат экен дагы, о адам деп кайрылган экен. Сенин колуңдан мен кандай чыгып кеткендей, сенин мүмкүнчүлүктөрүң, сен бактылуулук деп эсептеген нерселер да бир күнү колуңан чыгып кетет. Ошо нерселерди кайра алып келем деп аброюңду төгүп, өзүң авторитетиңди төгүп, адамдык касиеттен чыгып, андай кылбай жүргүнүң дейт экен. Күнүбүздү алсак да, кызматтан бошогондо дагы аброюн төгүп, кайра кызматка барам. Байлыгын жоготуп ийгени дагы байлыкты табам деп адамдык аброюбузду чачып алат экен. Ушул нерселерди айтып, экинчи бакка конот экен. Бакка конуп туруп, о адам, сага ушундай акыл берилген. Ар бир нерсени ойлонуп жасап жүргүнүң, өгүз тууп коюптур десе деле ишене бербегин, бардыгын акылга салгының. Сага бекер бир нерсе көрүнө турган болсо, ошо шариятка ылайыкпы, ылайык эмеспи, ошону байкагын дегенде адам мынтип башы ийкегенде, адамды бир сынап көрөйүн деп бөдөнө, эй адам, сен мени бекер кой бербейдиң. Мени алып барып сойгонуңда ичимде жумуртка бар эле. Жумуртканы ассаң, жумуртканын ичинде гаухар таш бар эле. Ал ташты алып туруп сата турган болсоң, сен жашаган мамлекетти сатып ала тургандай ушундай кымбат таш эле десе, баягы адам башын ташка уруп, дарактарды сүзгүлөп, канча бир убакыт өзүнө келип албай, тытынып ыйлап, колуман кой бердим дегенин карап отурат экен. Отуруп туруп, эй адам баласы, акылсыз экенсиң, акылды иштет десем кайра кылбай атасың. Мендей сасыган бөдөнүнүн ичинде ошо гаухар таш каяктан болмок эле десе, адам эми үчүнчүсүн айтчы дегенде, мен бул амал кылбаган, айткан нерсени кылбаган адамга насихат айтыш бекер болот. Мен сага насихат айта албайм деп учуп кеткен экен. Урматтуу бир тууган, бул мисалдан ала турган нерсе, Алла Таала да бизди Куран толо насихаттарды кылып атат. Пайгамбарыбыз насихат кылган, ата-энелерибиз насихат кылган. Ушул насихаттарды укпастан биз бекер тамак, кажерде бекер, кажерде бир оңоюраак нерсе болсо деп ошону барып жеп, арам нерсеге барып баш уруп, өзүбүздү Алла Таала берген тагдырларга ыраазы болбой, андан тышкаркы нерселерди кылам деп туруп, ушинтип уруна берет экенбиз. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз келиңиздер, мисалдан өзүбүзгө бир үлгү чыгаралы дагы, жашообузду Алла буйругандай, Алла Таала эмне амал кыл дейтсе, ошону кылып, ата-энебиздин насихатын кылып, пайгамбарыбыздын насихатын кылып, мусулманчылыктын насихатын кылып жашап өткөнгө аракет кылалы. Кудайым ар бирибизге жардам кылсын.